Apa jadi? Apa jadi? Nih. Mantap coy. Pagala sih kita tuh mantap tuh bos. Woi. Mantap. Masa dihidup guys. Strike. Mantap coy. Pagala sih sapo. Celaan konro. Sapo kita Woi, katona daun lemona, katona kue lemona. Masa di pokoknya sudah sapo. Mega mau nak darah nak kalah. Bameng itu tuh nak darah di ini semana tuh. Alhamdulillah. Semangat kak sapo, mabu video. Ngerahin kode pur subscribe di, like, tapak komen. Oke, masa di hidup. Halo sapo, maka kowe kasih kak di galungnya. Meloki mame lenrong. Tanah podong kering kikeng. Udin mati dandan di risalo Oke. Ngerangi subscribe. Like, tapak komentar itu. Oke sapo aku dukung nggak di? Aja. Bos sapo. Loki mame lenrong. Dia kagak bosi. Kenapa udah bos ya? Obarakai. Oke lanjut. Hah? Kok kalau pecah-pecah mikir kue? Wah bostai. Andre Ali. Hah? Mana kah? Andre kok? Pegang. Andre. Pak aku siapa tuh? Oh ya sapo, dipasang dulu tupang Oh ya biasa sapo kalau wanu apa mulurina? Dicucu masa di hidup. Oke sapo, apa namanya? Akhirin namanya. Yuk. Sapa gitu loh, kenapa sapo? Biasanya itu kelebong itu pengandroan tuh. Biasa tadi gagal. Kolendrong. Dirumpir kamang. Itu kamang tuh teh. Alhamdulillah, Pak Gala si lenrong. Lenrong na sapo masa didu. Kaniro cedi di Gala? Saka kami na. Yo. Oke teman-teman, kita dapat
dapat. Oke sapo, bekedoni dendre di meng, la lepo tutu, cuma tupana basin andre, tanah podo ye, di galan nih. Ay sapo kelabon nih. Sapo to di titis sege ululna, sapo to do lomi masu. Pak dendre lomita. Maka tandra sapo asaka masu ayana. Loma pak deca. Edit se uluna bos. Asuko lo to masu pak kita. Kita masu ayana. Kalau ditama ay wena. Berarti tama to lenron na. Ay se edit se mo dili na. Teka. Ya. Wala nih. Lenron. Yo. Mau Mau jadi. Muni. Mana po nagala nih. Ay lapoy. Anjing sapo, nelo mandero. Apa silangnya? Nananya deh, minta tutup pakai. Ayah dendre wasit. Oke. Mantap. Bos, bagaimana? Oh, mantap coy. Berapa sini, Bos? Strike. Alhamdulillah teman-teman, dapat lagi. Nah, teman-teman. Ada belut, Bos. Kita menemukan anak belut. Ini masih bagus, Bos. Ini kayak ini ada bekas, teman-teman. Kayaknya ini sudah kayak kena apa namanya itu? Cangkul atau parang kah? Kira-kira apa ini, Bos? Ini masih bagus, teman-teman. Nah, antara kalau masih bagus, ya seperti ini, teman-teman. Dapat di sini. Lumayan. Sebesar anak jari, teman-teman. Nambah-nambah. Rezeki tidak kemana. Tidak perlu dimancing, keluar sendiri. Pelan-pelan, Bos. Guys. Mantap, coy. Pagala sih gede, Bos. Woi. Mantap. Lumayan, teman-teman, besarnya. Oke, Bos. Oh, lumayan. Mantap, coy. Wah. Enggak sia-sia, Bos. Lari. Decil lari, Kak. Wah. Mapas sadilu sih. Mantap. Wah, makan lagi di sebelah. Mana sih dicuali? Lari sih, Kak Sapo. Aja nggak? Yo. Lari sekali kecuali. Tegai. Aja nggak?
lumayan reki apa ko. Langsing muki. Wah. Tege. Enggak? Nah, Tege. mantap cuy. Coba. Rezeki. Rezeki. Ah, Lepoy. mau kundang. Mau pakai mengindang. Lepoy sapo. Gali tuh, Pak. Kita poso suka sadela di flikur cuali. Gali dong. Kok dale sih dalam tuh. Oh iya ga. Kau nak bilang apa Sandre sih? Kau dale. Ya. Ulangi sih memang. Pasok po naman palingnya. Apa lek? Pasok po naman di palingnya. Nanda lagi. Apa bos? Itu mau cari teng. Itu bani. Oke sapo, pagala siki. Ada pekos. Oke. Masa dihidup guys. Wuhuy, strike. Mantap coy. Pagala siki sapo. Ada bos. Wah, lumayan. Lupa. Isi kita udah sapo dan CD. Yang mau lopu isu le. Lupa ada. Mantap. Wah. Panen. CD. Alhamdulillah sapo. 3 lai. CD 2, 3, 4, 5, 6 itu. Oke sapo aku. Lumayan nih 3 lai. Oke mana sapo di wirinan nih, wiri galungnya. Karena bos kecil ya. Sama traktor. Lagi banyak sawah sapo. Lagi sapo. Loni lah kakak roda. Di tapa-tapai. Goreng lambace bos. Campur kecap. Masa didu. Oke sapo. Mau dijamai. Dan teman-teman kan tak. Ketuh. Nah teman-teman. Ada lagi belut. Coba bos turun bos. Masih lagi. Wah, Kayaknya ini sudah kena anu teman-teman. Traktor. Coba turun bos. Lihat nih. bahaya mang. Hai, katanya. Dari depan bos, dari depan ya. Masih hidup bos. Masih hidup. Kita nih. Muka. Boleh ganteng dulu nah. Nih. Aku kak. Nih. Datang lepas bos. Nih. Mau ke tani mai? Iya. Hi. Wah. Lepas sini mau. Ay. Ayo kita nih. Kata nih. Ay. Awas bos. Awas, gua ada bagian. Ikut tuh. Ya. Wah. Kayak bos sendiri koy. Aduh. Kiki bos, jalan kaju. Aduh. Hampir lepas. Sedi. Kang, 10 sedi. Plus. Lampu. Depa. Wah, Hampir lepas teman-teman. tenang. Dapat anin bos kayak lemas. Lelai sangi. Ya, sudah kena anu traktor. Ada dalam. Oke teman-teman. Kau rasa sapo dulu lah. Dalam. Isinya. Dulu kalian. Oke sapo aku. Kau ini lo diolah sapo, lo diolai, digoreng garing. Oke. Peralatannya sudah ada. Langsung beker. Lumayan hasil hari ini. Ya, di bawah sapo. Paling memang.
mengi paling. Isa na ko diyan daman. Malam ulo ko kalen. Isa mo dalan dang. Oke sapo ku dibuka dulu peruna sapo. Udah dibuka peruna. Nah, ditapa nih. Dari dah. Cewili aku pakai sapo nih. Disorobat nih. Coba taruh pisau. Sapo, di palau tuh lah pina sapo, lo ditapel enrong ya. Wah, madu. Under sini. Cepetan. Ya. Bisa. Oke teman-teman. Sekarang kita buat tempat pembakarannya dulu teman-teman. Kita gunakan alat seadanya. Apaan ya? Apaan saya bos? Oke teman-teman. Sekarang kita tapa-tapai dulu. Ya. Oke teman-teman. Alatnya, ini peralatannya teman-teman. Bang, nasa lampai-lampai bang. Ya. Ah, loko mulai. Bangut, anah. Asalnya yang harus coba-coba nah. Alu-alu. Alu-alu nah. Iya, mang Rekap. alu-alu. Nah. Ya. Pancin nah. Tandre pak. Nono ceder. Andre nah. Minyak nah. Oh, itu kalau Tomat, potong tomatnya. Bro. selama cina. Atau langsung putihan sebaca celaan konro? Yang tanganan na. Boleh mo din, hindi tayo. Ya, tuh pilih lo pilih kok. Oke, sapo, kita rata-rata dulu pas sapo. Rata ih. Oke sapo ku digoreng sapo. Sambal ay. Oke sapo. Kon pesang bumbu nah. Tarik karo. Oh. Tap. Harum. Mata kumbung. Oke teman-teman, kita simpankan balutnya. Mantap. Pokoknya hari ini kita akan enak. Mapas di dulu siki guys. Wah. Harum. Oke, kita simpankan kecap. Wah. Stop. Oke, sapo ko. Masak ko. Oh, stop.
lemo. Ya, mana lemonnya? Potong. Pisau. Gini, tapaban. Daun na. Tuh, Oi, katona daun lemona, katona kue lemona. Masa didu. Oh, mantap. Agak na tuh. Woi. Jadi ini lalu. Ay, daw lang. Ang katona lambace, nanti kere-kere kalambace. Wah. Itu kaninya. Pada masih pak tuh. Wah. Oh. Masa didu. Oke, sapo ku. Mana nih? Londi kue sapo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah. Kau ini sapo mandre. Kani he. Nandre ini. Wah. Angkat ini lenron nah. Mage lo ditiri. Wah. Wah. Oke, sapo ko. Loli dan Rey. Oke. Melo daki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ini ya. Ajar. Sudah cuci tangan? Ya. Andre nih. Asa dihidu. Harum. Harus sana. Masih pak. Wangi. Wah, harum. Malundra. Macening. Bersih. Agak merasa. Masih di itu. Enak itu toh. Jangan yang tinggal sapo. Saya akan 10. Segi. 10 untuk. Cuma yang sapo lo pona. Bapak ada indok jari. Dari tengah anak jari. Apa pelin-pelin anak itu? Enak pak. Masak itu. Pernah nama dia rong. Rong celak. Oh. Biasanya sapo ko waktu agak lungangi di traktor di galungnya, mega lenrong. Biasa di meng. Biasa tuh disulai sapo. Kawan nih. Bah, tender mah yang. Berbawang guys. Berbawang. Kamu enggak lah. Kamu enggak juga. Itu. Itu. Engkau. Jadi. Kayak jarwa. Iya. Itu pak. 2. Dia gede. Pas 10. Dapat ketika jadi. Masih pak. Pokoknya sunat sapo. Mega mau nak darah nak kalah. Bameng waktu tuh nak darah di ini semana tuh. Arah. Ini udah naik topik. Jadi ini ibu guru agut manas nih. Terima kasih banyak sapo di dukungan tak. Alhamdulillah.
Semangat ka sapo mabu video. Ngerahin kode pur subscribe di, like tapak komen. Oke, masa hidup. Maga. Masalah memang artis seman sih. Ang sapaw din kaki ko na. Dapat din may melop-lop di. Ay, Oh, yung betul-betul. murah di kan bro. Hah? Oh keren, kemarin terduan. Aro kalungnya dua di sana. Teka. Aro galung kalian re untuk ikut getahnya. Ah. Jangan galak itu. Apa? Ini mengalami bro. Isang hari awang. Sabi ka kunin mo yan pikeng. Dia Din. Right. Syukur kita po wasil esto. Ini galah hemeng. Dan pa pengen sapo ang dipake anak tupang. kan po dito arti muna. Sipa. Jangan lupa sindri pun wajah. Mas dua tapi. Ayo kayu dong kalau gitu. Mau sempatin puno tepung minre pina. Hai bos. Kayaknya abang ini Madi, saya undang. Ini Hasnul teman-teman. Seperti biasa, gua bilang itu sana bos kecil. Oke sapo aku. Tapun sapo alhamdulillah. Masoni kuro ini soy. Kedale. Baju sapo dilanjui. Ngerang sapo di dari pun subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sapo. Salam Kampung Bugis.